Izložba dela akademskog slikara Dragoslava Živkovića otvorena je 14. maja 2021. godine u Galeriji Zavičajnog muzeja Knjaževac, a povodom obeležavanja 50 godina stvaralaštva umetnika i 40 godina rada Zavičajnog muzeja kao samostalne ustanove kulture. Dela Dragoslava Živkovića izdvajaju se i prepoznaju po jedinstvenom izrazu i izboru motiva i tema. Mrtve prirode i mistični pejzaži njegovih gotovo nestvarnih akvarela, imaginarni likovi bogova i božica, vila i silena, čitav niz mitskih bića i mitoloških predstava, alegorija, izranja sa površina minijaturnih pastela i crteža izvedenih olovkom na papiru, ili zauzima prostor njemu svojstvenih velikih platna izvedenih ugljenom. Izložba prati monografiju dela Dragoslava Živkovića, koja pored dokumentarnog filma i virtualne galerije dela čini deo projekta Zavičajnog muzeja Knjaževac Dragoslav Živković priča o zavičaju, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja, opštine Knjaževac i brojnih donatora, poštovalaca, umetnika. Među izloženim delima nalazi se grupa ranih radova nastalih u gimnazijskim danima umetnika, koju čine crteži izvedeni ugljenom, kredom, tušem na papiru, kao i uljima na platnu ili dasci, među kojima preovladavaju autoportreti, portreti i aktovi mrtve prirode, a na kojima se već očitava specifičan likovni izraz i poetika koju će umetnik dosledno i istrajno negovati sve do današnjih dana. Izložba ima retrospektivni karakter i predstavlja 69 dela nastalih u periodu od 1970. do 2020. godine. Reč je o crtežima, pastelima, akvarelima, uljima na platnu. Veliki broj izloženih dela po prvi put je predstavljen publici. Nasuprot gotovo monohromatskim delima, akvarelima i pastelima, stoji grupa radova ulja na platnu izuzetnih po koloritu, temama i kompoziciji, nastalih u periodu od kasnih 80-ih i u toku prve decenije 2000-ih. Dragoslav Živković studirao je slikarstvo na Beogradskoj akademiji likovnih umetnosti u klasi profesorke Mirjane Mihać, kod koje je magistrirao. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je značajnih, domaćih i inostranih priznanja i nagrada Fonda Bete i Riste Vukanovića, Petra Lubarde, godišnje nagrade Kolarčeve zadužbine za najbolju izložbu. Mnogi likovni kritičari smatraju ga jednim od najznačajnijih savremenih srpskih slikara, isihastom i posvećenikom bliskom krugu medijale. Dragoslav Živković po svemu svoj poseban, živi, radi i stvara u rodnom Knjaževcu.